Wakoze gukurikirana Rongi Films, uyu ni umwanya w'amakuru tugiye kubagezaho. Ku itariki ya 9 Mutarama 2025, Perezida Paul Kagame wa Repubulika y'u Rwanda yasabye guverinoma ya Congo kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 nyuma y'uko uyu mutwe wafashe imijyi y'ingenzi mu burasirazuba bwa Congo. Perezida Kagame yagaragaje ko hakenewe umuti wa politiki binyuze mu biganiro kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ku rundi ruhande, guverinoma ya Congo ishinja u Rwanda gushyigikira M23, ibyo u Rwanda rukabihakana. Mu kwezi gushize ku itariki ya 13 Ukuboza 2024, imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za Congo FARDC n'umutwe wa M23, bikaba byaravuguruje amasezerano y'ihagarikwa ry'imitwe yari yashyizweho. Mbere y'ibiganiro byari biteganyijwe, iyi mirwano yatumye abantu barenga miliyoni 7 bava mu byabo mu burasirazuba bwa Congo. Mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo, biteganyijwe ko Perezida Felix Tshisekedi wa Congo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bazahura ku itariki ya 15 Mutarama 2025 kugira ngo baganire ku buryo bwo kurangiza izi ntambara. Ni ubwa mbere abakuru b'ibihugu bazaba bahuye mu buryo bwemewe kuva umwaka ushize. Nubwo hariho amasezerano y'ihagarikwa ry'imitwe, imirwano iracyakomeza mu burasirazuba bwa Congo, bikaba biteye impungenge mpuzamahanga. Abaturage bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye z'iyi mirwano, harimo guhunga no kubura umutekano. Mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo, hari ibiganiro biteganyijwe hagati y'ibihugu birebwa n'iki kibazo, hagamijwe gushaka umuti urambye w'amahoro mu karere. Mu gihe amakuru mashya azaboneka ku bijyanye n'umutwe wa M23 na FARDC, tuzakomeza kubagezaho uko ibintu bihagaze. Turabasaba gukanda subscribe wowe niba utarayikanda, ubundi twibanire.